بشر گپ بشیں کہ پروگرام ان بلوچی زبان تو کا پروگرام باز کم پہ گئے اور محفظہ صاحب تے یہ جذبہ ہے یہ رشتے بلوچیت تے ادب دوستی سکباد استے میں وجہ مندہ یڈولا آتکگات یہ در اصال قوم متش بلوچ قوم عربا چاری دویم رات عبید واجہ چاوشہ دگز آگیم بھی دل مراد ملا فاضل کج کجے بچو چاردہی ماہا دنترا دراہی بیا ونی جاہا راج مکن گام گے جام پمارہا صد شپاں یکروچی کپے چاہا چوٹو ریشمان دست بدواہا تو ہزار افسوس ورے رندہ پشتگین دست ہچ نہیت بندہ سید ظہور شاہ آشمی ہما بنگیجی مردم بتک کے آئیا ملا فاضل مانش بارے چند سالہ رند برگیک چونکہ ملا فاضل مانش یک حادرو کرتگین ڈگاریت کہ اچ رنگا زانگ نبتگو چا گوستگین بازیں سالاں قصہ پہی مانشا کماری شاعت نکتگت ملا فاضل قید ملا فاضل پتے نام چاوش ولد جنگیان ولد دل مراد ولد شاہل ولد شاہی بتک کے چرندانی شیوزی ٹکا بتک بنداتا آما پیشن سولدانا نندوک بتگن بلے آہاں رندہ چا اودا لڈتگو ما مند گوری چانی کہدے میں کوانی میں تگ بزاں قاسمی چاہتا اتگو انکینش بتگ یا کساب یہ ردا آمن 1200 اجری سالہ ودی بتگ چونا ای سال چا شدری آرے سالہ زورت بتگ کہ امی سالہ آر بتگ مولا فاضل وتی شعر یہ تہا ہم 4 ربیع الاول گشگئے چارتو چارشنبیت ماہا با ربیع الاولا اجری 1229 صاحب بلان فاضل ودی بوگا پیسر مردم گوشند کی یک شپی ای مکہی مات واب گندید کہ تہار مائیں شپی ای دوہیں دستانی دلا یک یک لال و مہرگیرن اوچا اشانی درپشگ و روشنا یا سیاہیں شپ روشنائیں گو ہمی واب گندگا ہا کمی تکاثر بھی تو وتی دلا گوشید بارے چھونے وابی کے من بست گوڑا صوبے سرا محلہ آواتی واب مانا کنگے آترا نزدیک کے میتگ بزن شعبے کے کلاتا روت کے ادھر روزو نامے جنی آدمی بیت پا واب مانا کنگا نام دار بیت وحدی ملا فاضل مات گوم بانک روزوا وتی واب کے سہا کن تا گشت کے تی واب نیکی پالے او دوئیں لال کے ماں واب توکا تی دستانی دلا بتگن چا آہانی درپشگا شب پلتا گو مائکان بتگ اسی مانا اشنت کی طرح دو انچے مرد زہگ بیت کے آچو لالے وڑا درپشوک بند و آہانی نام و توار ہر جاگا جکسی چیزی وعدہ پد ملا فاضل ودی بھی ترندہ ہے یہ پشتی ملا قاسم بھی چھری دویم راتاں عبید واجہ چاوشہ دگز آگیم بھی بل مراد بلائیہ شعر نگوشتگ اچھو ملا فاضل و ملا قاسمہ نامدار نبتگ بنداتی زمانگا ملا فاضل و ملا قاسم پسچاری نہیں کنن انچو گوشت کے یک رندے گرما گے موسمہ آما جنگل آواتی پسان چارینگا بند و روج کے سرے مہرہ رسید واتی پسان کارن تو درچکانی سائے کا واپن وات دو امرات روانت کنری سائے گا ایسار گرند قاسم چا دم بردگیا واب کپیت
و فاضل بارنگو چونی حیالیا حقا بیت دمانیا پد یک بزرگی امی کنر بنا کے تو چوتی کلیا رو دے آپی ریچت و فاضل آدم وادی کے فاضل آپا ورد آئیے چمو دل روجنا بند و آچھا امی آپا کمی سرکاری تجیڑیت کے کم و آپ ہوتی برات قاسم آدھیں قاسم آچھا وابا پاد کن تو ہاپانی دن ہاپانی ورگا پد قاسم و امی مارید کے آئیے چمو دل روجنا بوانند چیزی وحدہ پادا پس شاری یہ الہ کنن تو اروند ملہ کرا پا جزے وانگا ہانی اکلو ہم چونے یہ سخت تیز بیت یک روچے فاضل وانگے واد شیطانی کن ملہ یہ سزادن تو چوانک جاہا ٹن برکند فاضل ڈننا و درکے بھلے آدھگے نو دربرانی سبق کان ڈننا اوشتی تو گوش داری وہ ہما صحابہ وطی لنکو کن جزے ارپانی سرائر کن دمان یا پد کہ ملا یہ توار کن کہ تو کا بیا ہوتی سبق کبوان گو ملا جست کنگا فاضل وطی سبق کا وانیت آئی اب وطی سبق پد دے لیات بھی ملا فاضلہ چنچو ونتگ چا کجا ونتگ یہ گپ پکا یہ زانک نبی بلے چاہیے شاعری وانگا پد یہ گپ زانک بیت کہ ما فارسی و عربیہ آئیہ مزنین دس رسیب تک ملا فاضل لچھا کاری یک بیگوازیں سے رہی آئیے ہمک شیر گہر قیمتیے ملا فاضل ایک جہانگولی مردنی بتگ آئیہ وہ تدی ہے ہمک کل کو میتک گولتگم ملا فاضل بلوچی شاعری سرخیل و سروکت اس کا بلوچی زبان مزن نامی نوشتہ کار و شاعر و پٹو پولکار واجہ سید ظہور شاہ عشویہ ملا فاضلہ شہلہ چکار نام دادگت ملا فاضل و ملا قاسم باروا واجہ ڈاکٹر حکیم چھے گوشت بیایت دل گوش کرت ملا فاضل ملا قاسم ای برات بیتگان پہانی قومہ گوشا رند چه رند قوما پیداک بیتگانت آهانی جاگاه نام قاسمی چات چه قاسمی چاتا پیداک بیتگان آهانی پیت چاوشن چاوش بیتا حسن چوک حسن بیتا جنگان چوک جمنهان بیتا شاہل چوک یہ قوما گوشا رند شاہل دی گوڑا وجہ مندہ چون اتکگام وجہ مندہ یہ ڈولا اتکگام یہ در اصال قومی متش بلوچ قوم عربے کو سودان توکا نندوک بیتگا بلے یہ وقت توکا کہ یزید جمگو امام حسینہ بیتا دہا محرمہ کہ کربلا توکا کہ حضرت حسین آ شہید کنک بیتا یہ وقت توکا بلوچ دو تے پہ توکا درت کرت یا تے پہ بیتگا القریش یعنی القریش میں رند بیتگا دگیا تیپی بیتا بن سعید 14 وقت کے نارادی تو کا درد کا تو دیے میں پہ متشک ہیرانا داتا یبری آت کگان ہیرانا جگینا نندوک بیتگان جگینا چھ درد کشتا کوہل اردور دا کوہل اردور ہنی مشدیں چھ مشدہ درد کگان آت کگان ہستے ہیں زائدانا چھ زائدانا درد کا آت کا پہرگا چھ پہرگا درد کا آت کا مندہ سر بیتگان ادا وقت کے سر بیتگان رند گوستگان دیما دکت لیلی آشتگان بلا پدا واپس میر جیند بن جلب چودا کو واپس بیتا آت کا مند تو کا دائروں کو بیتا یہ دوبارہ منتگان شانی پیداش جاگا ہر چکی نسل کاستے رندے چے مند تو کا پیداش بیتا وجہ یہ مزن شاعر چون بیتگان یہ وجہ یعنی قومی مردوں بیتگان بلائیں ادیب بیتگان یہ وجہ تو کا شوق ہمیں ڈولا لگتا قوم واسطہ بر راج واسطہ شوق لگتا اشانی شاہری یہ ڈولا بیتا ہم چونکہ اشانی واب ماتا پدا پیسرا دیتا کہ دو استار منی لوگ تو کا داخل بیتا منی لوگ روشنا بیتا پدا واب کے تعبیر بیتا گشتیتا دو چوک اللہ تعالی ہنچین دنتے ہیں کہ روشن فکرین مستشک مردم با آج دنیای تو کا ہنچوں کے استار روشنا دنیا تو کا روشنا تا ظاہر بنتے ہیں وہ آہانی شاہی چمی جاگا تو کا شروع بیتا لیکن آہانی خوب واحق قومی مردوں بیتا آہانی واحق ہمیں ڈولا بیتا شاہری آبیتا چھے
جی ہما باریک کے علب رند جاگہت بو سہیدانی شہر ہزار گنجیں باغچات بوراں جلوانت تو شیراں پا جنگا چہچاد زر زمزیل من پہتگاں میری تاک چہت گرگت دہلاں و دمامواں واوہت وہ یا کہ ملا فاضل ہی شعر کہ موسمی ترہوراں حلم چو ہیما زدی آگ گسد گواریں کہربا شنزانت بردی پر تماشاہی ربتگاں سیلان ندی من چراغ جاڑیں شانتگن گل بتگوتی ماں تو باتی ہی گونتن کس بچار صدی یک دمی ساسا کرتگو واگشتاں پدی فاضل شعراں گیراراں آواجہ ڈاکٹر حکیم رند وشت جی ہما باریک علب رند جاگہات و بن سیدان شہر ہزار گنچیں باغچات و زر زمزیل کو تختگاں میر تاکچات بوراں جلوان و شیراں پر جنگا چوچہات و گرگا تبلان و دماموں کا کہات پس فلاح نوش و رمان عادر کامیات حمزہ ابو سلطان دبان شاہ بارہات حمزہ ابو سلطان شباس شاہ بارات آبودن امراعات کا قول وادہان بادشاہی پہبر صالحان سرت آرچی چتر بادرہ گنگل و رندہ شادہات پلے میں شمشیر تار رہا آموچی رہات پا یزید جنگا قریشیاں شادہات پا امام کوشا قریشیاں لاجتا کو کرگی دینے کشتو تنگے تاجتا کو بل میں پلے پولین درم گنی کاڑا کجتا منزل ساسارے کتا صوبے لہجتا منجنگی سالی نشتگو زیدے سیر کتاگ آخرہ رندانی دلا دیلی میل کتاگ گشتگا سلطان زبان کرسے دیگرہ منگہی دربند شکر گنجین حیدرہ نصر دین ما کیچ مگا جام بکرہ مندہ جامو حسین ملا جعفرہ دزگا ہاشم حانت و سرت کمبرات بیلوہ آلی نوتگو دیلی چاکرات سی ہزار موساڑی عمر کوٹی لشکرات سند تھاٹ ٹال برہ پا حضور کولی نوکرات صدا بکالی چو بلوچی حدہ درات گہرام گو لاشار و مگسیگا مردورات زمجنی بی بگر شکا شاہ دکترات کنیانی وقتا ملک میران پیسرات کشتگا گلنیش و نہان جیہاران درات یہ بانڑیا پا توکل مردی لانچتاگ گم بزرگ سرچوٹما لالا جہجتاگ دہلی گپتا بادشاہی چاکر کتاگ گشتی چیدگے رندانی رگاما آلی جگار سیصد و شست و شش نواب پروشتا کہار مردی چاری تاوتی چاروچی بہار آہرا کپتا گنشما ناموس و توار آکنے رندان شبگر ہر چند انتہار گشتی شب رو گردستان نشانہ مات و گہار ہر چی کے رندہ من نصیحتاں گوش بدار ای منی پانتو یہ نصیحتاں سر جمع دل نپر رانے کر میرے روچی علمہ نئے کچھے حدرہ کاغدی گپتا مردمہ مرد ہما ہاں کو مرتاں تی براتانی رما نام شمع ایرین در جہانا چھ رستمہ منی نصیحتاں بر حقیقت باور کنیت چورو جٹاں چو قدیم رندان کنیت ملکاں تاراج و شاہاں پو گرگندان جنیت چمانگو ڈاڈوی کمندیں گٹاں کنیت مشکلیں کارا چوشیں کماشاں پیتر کنیت نہیں چرا پیرینا دلا ام دیگر کنیت 4000 رندان تو گلان بولگ نو سدن وقت ہما جنگ باریا نی اکنی کو بدن خودگا کمیانا مدارانی پوش بدن مکنے کی گران جابگی نوحانی لدن 4000 برات واجہ کا سستی کا ردن گشتے ناتفا کیا چیش مارا کٹو نپند یہ شتا روچو گندان کا تاریخ شپند مہما راجان تہا آسان گب گپند چیزی پر چوہان و کلاغان گجو کپند ہر چیز کے رندان گر حقیقت ہم راہ باند میر و دوستی و یک تفاق و یک راہ باند پلی مستاگی پا بشارتاں گواہ باند گورانی مال و گنج گشتی کسا نامدار نکند مردان دعوایا بیدر و بیوار نکند یک برے سستیا نروتیں سار نکند شکلیں وابا و دی سرا انگار نکند فوناق و وشبوئیں دنان آتار نکند اور آ نہیں مردی کے دوبارہ وار نکند بس کنو فاضل و آکران کد یار نکند اشچدو دیما شاہر دیگر گفتار نکند بلوچی مزنہ میں شاعر بزان ملا فاضل باز صدو افتاد اجریہ بیران بید
و مند دل بندہ کلن بازی سالہ پیسر ملا فاضل و ملا قاسم ادیرہ سال بلوچ نامی ورنہ یہ شرکتگت و پدا وحد ہمراہیا ہمی مانش سنگ لوڈان بتند بلے ہمی زدتا مندے پسگی فدا کیم رندہ وتی راجی ذمواری زانت ملا فاضل مانش پدا نوکتو و ہمی درگتا مراگش ملا فاضل یادگیریہ پا نوکیں پدریچا جوانی مستاگی کہ ماوتی راجی شاعران گیر بیاریں یہ مراگش درگتا میں راجی شاعر واجہ مبارک قاضی چیوشید بیایت دلگوش کرد مانچو ایک اشتہاری ہوتا ہے کہ شما ایک پروگرام ادارے اس نے مندہ ملا فاضل بابتا ایک شرح اس نے جوانی قدمی پروگرام پاکستان انداری عطا شاہدہ کے اس نے پرائیڈ آف پرفارمنس حکومتہ کے تجاروں کے دورہ کسیچ نوشتہ بازدی کی مردمہ ایوارڈ زیرہ اور پروگرام ادارہ پاکستان آرٹ کونسلہ پروگرام داشتہ سرکاری ادارے اور پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز پروگرام داشتہ مشرطہ کا سرکاری ادارے بلوچی اکیڈمی پروگرام داشتہ مشرطہ کا سرکاری ادارے پاکستان آرٹ کونسل کراچی پروگرام داشتہ مشرطہ کا مجد نام اور سرکاری ادارے پچھل کا پیشے کے پروگرام ان بلوچی زبان تو پروگرام بہت کم بہ گیا اور موفیدہ صاحب تو یہ جذبہ ہے یہ رشتے بلوچیت ہے ادب دوستی سکبہ دستے منتوارہ کے تو سمترہ مبارکباد دیں کی کمیٹیاں مبارکباد دیں آشی کی تی پروگرام مخالفتہ کا بسن کا میں مخالف ہیں بلوچی ادب مخالف ہیں آسان بات ہے فضا جان اللہ تعالیٰ دیرے کنا تو ملہ فاضل آتا ہے پروگرام یہی نام ہے صدقہ شما گرگوش کمو اکس ایک احساس ہوئی کہ ملہ فاضل کہیں یہ پروگرام سے فدا احمد رند داری یا مبارک قاضی داری یا شیردی شخصی داری مارا بلوچی اور ملہ فاضل اور اسپیشلی مند مردمانی یہ جذبہ سے چار گئیں اور میں فدا احمد صاحب اور بعض اس نے سلام دیں کہ یہ پہ گرانی کاری اور بعض کسانے مدتی ہے ظاہر اس سے بعض خرچہ کہتے ہیں مہماندار گانی نان وہاں پہ یعنی رہو آئے کے بندوبست تو اگر میں اس تشریح بھی مواجہ ایسے کو مکہ اس نے قراز ہیں بادلوگا بستگیں راجانی منوک چارن بستگیں راجانی منوک چارن تا اول رندان تو گڈالا اشارن کھرد بلوچان تو گچکی بکالات ہو تھما میش گیدگین پشمند پدا دیکھ جائی گشید آکلان ساسار کنے کے کشتا جنپان سری آکلان ساسار کنے کے کشتا جنپان سری پر نشان پیدا نبرتے مات کو بردیں تھی ہوری موسمان خور نگوارنتے گیابی کشوری حسب کتادی دستدانی زیر باران چو ہری ہم جوابی واجہا گونزر حریہ نوکری پدا دیکھ جائی دا گشتے چو ہم یہ دہرہ بروتے مردے پا مرد پترہ صبح دنتے بدیما نندی دی راستی گرا لقمئی شہدے ننوشی کار بندی ہنجرہ یہ تانو ننگ نچاری تے کشی شیر نرا یہ حبا دندے شگانی بادشاہانی درا پار مبند گشتے حجبہ پس یادہ نیستے نامردہ وپا نامردہ پار مبند حجبہ پس یادہ نیستے نامردہ وپا اشوتی کاری حرابیں بندی لانکا پا شپا بلے دوہمی کے باری کی بھتیں گڑی ہے جامن دپا دگی جاہی کو شیشان خادر جوابی دویم رات امراتم فاضل و قاسم ملک تو کا آت کا درد کا چاہ جاگا تو کا جاگا نامی پردان حیران ہے پردان ہے یہ جنی آدمی کا آیت نامت میرام ہاتون آز دنگے بلا بلا ہیں خوبصورت شرنگیت نشتگتا کاپر چیرا دیوانا گوڑا قاسم چم کپ تسے میرام ہاتون چمہ چے کڑکیا داہر بھی تند گوشتے کپودر میں گلین دمبا پادلاگا کجان دی ماں بیدان گمبا قاسم آگا دری کو کاپرے لمبا پادلاگا دوتیر وان ہما منگا ونگا قاسم آگا سنو کرما پا محرنگا گوشتے مکش عالم ننگا وقتی کہ پنجگورا کشتا ملا عزت مودا موجودہ بلاہ شاہریت ملا عزتہ ملا پادل نہیں تگت پر نامت تو کا جان پہچان بھی تگتا
وقتی که پنجگورا نشتگا ملا عزتا معلومی تا که ملا پادل آتکا بل ندانتے که دیوانا توکا کجا مردمه آت کو نشت چطور در بگیجی چه شیر سر در بگیجی جست مکان وقتی نشت گشتی نوت آت کا ارسترینا پوٹوا بانس سه سه ملا عزتا گست پادل آگا مجلس دیوان مردان شر بچاره که اوکه عزت آگا ماہ روچ بام استار پادل آگا تستگین دل بود که نپادت و گلاش بیتا چه شیر دیا یکی دمیگا پجارو بیتا پجاره بیتا یا جاگه بیتا